apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nagkapwa manin si kabakbakitan. Yung kamangatan nakikaro ba na di ka pa nakalutaw? Ay nawaw. Nagluto ka kuman atad da kamat. Amo man nagkapwa kiti talon sa pitaglutaw. Ada ka mga asawak. Inton kon si katiintoon ko iti dalikan nay. Ay, amom ka day ti sarsaritaan da di tasango ti store. Ay nawaw. Manyamanan day ta in marmaritis da. Jay kanu balasang di Dura. Pasikog kanu magkatawang pa'y asawa na. Ay asino kumangay ti amat ti sigug na. Ay nawaw. Wah. Ay kasigurado alalaki Na. Agsikog ayamat no di katatawan huno kapre. Nawan di mo malawlawat mo bakitan. Yung kakagluton to mabisina kaon. Mangantay ko man ngam di ka pa'y milan nakalutaw. Makapasuron ka man nay. Saan ka day akadwam ni Dinay di pagpapaayam beauty shop? Opo, apay. Ada ka di mang sarsarong karken kwa na ba raw? Na, apay adamagan nyo. Adu ata na pintas mat ni Dina sa anaya. Ay nawaw, agpay so tay atap ko. Anya ka di ti atap yo, may papankan kwa na. Ay, saan mo nga amon? Basta, ada atap ko. Saan ka di nga damot balasang mo? Kat, apay kumano adda? Agkasapulan kami iti kadwa iti parlor. Ure para dalos. Tainton makasursuro. O, di kadwamin ton ang agparlor. Agpapintas iti tattao kas jay. Agpapintas ti anak ko? Ket, isumot ti trabaho mi, ti mang papintas. Beautician nga ron. Saan ka di akas jay ti Ilocano na day jay? Beautician, mang papintas. Sige. Ibaon ko to. Tapno adamat trabaho na. Dahil sumangsango iti sarming nga minti aramidan na kahit ay nawaw. Nakitak ti bagbagam anak sikog abalasang. Saan mat ama sikog? Ay nawaw. Saan yo siguro anadlaw tanalukmag ngamin? Saan akas jay ti sigot akababagi na? Limok ngam sana masikog. Intun kuan indarumda ka iti kinalay mo nga chismis. Maritis kalaunay. Uray kumanupod no matilaw-lawat ay nawaw. Idi nga min nakita dakkel ti tiyan na. Kat gaputa dimakkel ti tiyan na talimok masikugan. Ay, basta. Masikog nga min ti panagkitak nanang. Ay na di ka manchita. Laglagi pa mga dama anak mo abalasang. Di mo laam mo ti mapasamak. Sana maramid ti anak ko dayta nanang. Paputed ko ti tenged ko no mapasamak dayta. Ay na, agsao ka manan iti saan nga umnaw. Apay akanayon ngagsalabay da manong Tony kanti balasang yun, ana. Nagkatrabahuan da ngamin. Nadagkat da iti tunggal maysa. Agayam da, kunak manlaangan. Ay, kunak na agasawa da. Ay, sasawamat nga ubeng. Kas na ngamin dadadi kan mami. Agsinsin na labay da no kwa. Awan madakas na no agsin na labay da agayam. Ay, awan dakas itimbagak nana. Nagdamagak laang mat. Basta, saan da nga agasawa? Ngam, mabalinda ti agasawa, kasta ka di, nana.
Imob ubingan ka, amom asaludsudan dayta? Dakas ka di agdamag, nana. Apay ngay amasuron kayo. Saan gamin nga umno ti salsaludsudam nga ubeng? Di ta ka man laangan. Apay, asino ti kasuron mo takas tati itsura. Ay na, masurunak man iti ubing nga awan ka-is-is kan ti bagbaga na. Na, ubing lang kasuron mau. Ay, awan mo na bakbaketan ay nawaw. Nagadukid din ti damdamagan na. Ngam ti ubing, nalaing ti obserbasyon na dayta. Saan mo alala ang ti may nga ubing? Sana kasken ka nalaing ka nga agatap kan agchismis. Marites ay nawaw. Kayat mo asawan. Nalalaing di ubeng ngam siyak. Awan imbagak akasta. San kala makawawat kunak. Nagmade iti warwaras mo asao si Kachita ay nawaw. Anya kumamanan nga iwarwaras ko nanang. Bagbagam ka no, masikog man ti may sa abalasang dito'y lugar tayo. Agpaiso mati bagbagak nanang. Uray putdan dati tenged ko na saan nga agpaiso. Nakita ti dua matak. Ay na, dayta ka manan. Sang kay bagam nga ipaputed mo ti tenged mo. Maramid mo ka di dayta nga ibagbagam. Ay na, uray kitaan niyo. Nakita dagiti dua amatak. Dakkel ti tiyan na. Ay na, di ka man si Kachita at chismosa. Kanayon ka ijay ili si Katoni. Impanda ka nun ni Berta iti ospital. Naganak ka din. Ne, apay kung mga aganak at saan matamasikog? Kano nagdakkel ti tiyan na, hindi nagkita kami. Ure dakkel. Sana si Kugday jay. Ha? No saan asikog? Apay nga ron adakkel ti tiyan na, ay nawaw. Ay na, ada ka nung sakit na. Iso din makal ti tiyan na. Ay na, nakakaasimat. Ay, kasta ka day. Kasanon ngay ni Berta. Siyempre, inopiraan na. Inikat na ti tumor. Kan, jak amo pati kunada na ikat iti tiyan na. Nadamag mo ka din ti impang tati inana? Anyat impang tati inana. Kinukuna na nga idarom na kayo. Taparpardayaan nyo ti anak na. Anya, apay nga idarumnak, ay nawaw. Imbagayo ka nung amin nga ora ipaputad mo ti tenged mo. Masikog ni Berta kung kunayo. Ita, sa magama masikog. O, anya ngay, ipaputad mo day tatenged mo. Apay nga alusiisin kasi ka. Anya problema mait. Ay nawaw. Ay, nadamag mao nga indarumnak kanuti inan ni Berta lakay. Iti anya akasaw tinangidaruman na ken ka. Ay, ni ngamin Berta ganak na. Adda iji ospital. Saan mo't gayam nga ubing tilinaon ti tiyan na. No di kat tumor. Kan jak amon no anya pa'y tinaduma nga inikat da iti tiyan na. Day tati kung kunak. Agnakam kami sigurawon. Day takinalaing mong agmarites. Ure kumano po no matilawlawatem ay nawaw. Ay, tulungan na mang kinilakay. Aha? Kadwaan nak to mapanidya barangay. Ay mabae na lama mapanijay. Amo ti kadwan tin lablabid mau. Mailibak mo pa'y ayakin alpas ngayon lawlawat mau. Amodan. Isungag nakam kan. Itata nagmulta ka gapoy ti kinalabid pao. Aramidam ka di pa'y ay nawaw. Hindi nga min nakita ka dakkel ti tiyan na yung pagarup ko ano masikog ay nawaw. Apay, no dakkel nga ron ti tiyan ti lalaki masikog nga ron mait. Ay nakat sa bali asaritaan day tanan ang saan nga masikog no di kat butsyog.
Ay, dalat tayo rason mo. Ay na, nadidigra ka mat siguro, nay nawaw. Imbag tadida imbaga nga ipaputid mo tatenged mo iji barangay. Masurunak mat kiniberto. Di nakpay sinuportaran mat idi darumdak. Agsipod tadi na yun ti aramid mo. Ikabain na ti kinalabid mo launay. Sayang di pinagmultam ay nawaw. Damanong Tony kan tibalasang yo, anapanda ijabalay ni Tony, nana. Kat, apay kumano nakitam ay nawaw, saan ka di nga imbagak nga agkatrabahuan dalaang. Apay akanayon da nga agsalabay, nana. Kastan samot ti bakla, nalaing nga makisin na labay. Saan ba't jada duma, nana? Ado ti makikita ka bakla, ngam saan da asal sa labayan ti kadwada magna. Kat, anya ti kayat mo asawan si ka nga ubeng? Mas daawak lang, nana. Isong agdamdamagak. Tamag man dyan na no apay nga ijayan dato ni ti pagaw-awidan na. Saan kat aditi balay? Dinamag ko. Ngam imbaga na nga as-asidig ka no iti balay dato ni apagawidan na no kas jay amaladaw da nga agapo iti ilay. Apay ngamin na maladaw da nga agawid. Hindi sa pain da kuma. Ado nga rog ka no mati customer da. Sayang ka no panawan ida ti customer da. Ada agpaunat iti buok, ada agpapukes, ganda dumapay. Saan ngamin na mauawatan tagtutubo ita? Apay mo't anay bagamday ta. No mapan ti tao iti parlor, mapan agpakulot. Ita sana inta mapan agpaunat iti buok. Ano ba yan? No iso nga rod ti kayat damay. Kadi madlawa lumuklok magti anak mau. Kanay masiguro ti kang kanan na. Manipod nagtrabaho kat kasjay matan. Ay kana saya at kasla sabali di madlaw ko. Anya kumamat ti madlaw yung nanang. Pagawidam dito ita kasao tayo itinalapat. Sige. Mapanak to ijabalay dato ni ta ibagak nga agawid. Ay rumbang laang. Kanayon nga ni jabalay dato ni ti pagawawidan na. Sige, mapanak no malam ni jabalay da. Nakitam ka din na simangput dato ni. Ay, una na, kadwa na jabalasang yo. Sigurado nga dada iti silid tigayim na, nana. Nakitam ka di nga agkasilid da no kas di amaturog da iti rabi eh. Ay, una na. Kanayon akmatamapan makibuybuya iti TV. May sa ti silid da pagturturugan da adwa. Intama nga ro di balay da. Ay, umunag kayo latan ta nakalukat matiri daw da. Saan ko nga inre kapitay rimuarak, nana? Alang nga ro. Umunagak latan. Tunay, ayan niyo ka de, umayak man. Ay, ada kayo dito salas? Ayan ti anak ko. Ay, ada dita si Led. Awagan nyo atap no rumwar. Ay, anya ti kaya ta sa unday to. Apay ngagkasilid kayaw. Ay, kwa. Ay, damagan nyo kan kwa na. Isumati may nakikaid na iti si Led ko. Anya, ti sinalbag a babae. Hay! Umay ka man tay pungot-pungot ka!
anya tinapasabak. Apay nga iguyod mo itay ti anak mo. Ay na, masurunak iti day jay a babae na nang nakikaiday ti may sa abakla. Ay, masapol nga kalaysada iti day bakla. Ay, tanusan, dapot daktit ang ganda. Ay na, apay nga ron kay nyawid mo pailaan. Ijay nalata ko mabalay dato ni at pag-asawain tayo ida. Ay, agalwad day ta babae kanyak. Sige, intayo. Tamangan nung manayunak pa iti impalak. Am ko kinkwa na apungot kas kadatong pa. Insublik ta anak ko, tamasapol nga kalay sa kayaw. Anya? Makikalay saak? Oh, no way. Salbag ka, bakla! Apay asin ikugam ti anak ko. Ay, iso ti may nagpasikog. Intesting milaeng. Saan po nga may balayo? Salbag ka, bakla. Manikog! Aggargaraw ka, babae, nga mangsikog kamat gaya may ti babae, sinalbag ka. Ay, saan ko nabasol dayta? Diyan anak yun aking basol. Imbaga na, tistingan taman. O, di pinadas mi. Ano fa? Anya ti pinadas yaw? Kwa? Ay na, diyan mo nga ibaga. Kababain. Mangagda. Salbag ka kitde. Kunak nugugwardya am ti pindang, si kamat gayam ti mangkalong. Anya timbaga ni tunay. Imbagak, ano di na ikasar ti anak ta, putdak ti tenged na. Kahit, anya ita ti makunam, kanayon mo nga ilablabed, nasikugan ni Kastoy, nasikugan ni Kasjay. Inka nga ron mo ilabid, at ti anak mo ka nasikugan ti bakla. San mo't gayam ang mapagtalkan day dya bakla nanang, ay nawaw. Uray bakla, ta babae, ti masidag. Saan mo tapudno a babae dakit? Kuntirad mo't laang ti kinatao da, ay nawaw. Ay no, sinalbag di day dya bakla. Isukit din ti nakadisgrasya ti kakayso ng anak ko. Sika itan ti chismisan ti tao. Akas mo't laang iti inararamid mo. Di tay kumaunay aguyaw kan agchismis, ta mga nudumtang tuti aldaw nga agbabawi tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.